khulumka jotono nang khulumaya fare taisa kok sarahni ma faikya tini fungai ang kaisa post nukha Facebook post Khoroksa rolling government ni MLA rolling government ang kis explain kene arabo state government je ungmani form ungmani abo tinta party milogi ingkha ekta ki BJP tekisika IPFT tekisika Tipramotha to o tinta dol ekloge ungine tabu state government chalogui tongo to abo to joton saimon hapran kisi sabo sai ba mutu khai de mani kokse baksa baksa hani mano je kok ang tabu continue khaine baksa baksa hani mano kasara question rok arising mana ang taw kisi sa abo explain khaine start khaine nai to ang taw je sa nai mani bo hangke Khoroksa rolling government ang sajing samani rolling government ebake state government bahike form kha tinta party no tine form kha aron bisingo no Khoroksa or rolling government ni no MLA bini Facebook post post khaika je ang Petua Neta ang Petua Neta ঠিক আছে বিন মকলা আং Petua Neta ওই মানো কারণ খেবং খা রোলিং গভর্নমেন্ট নি Khoroksa MLA তো MLA তাইছে রোলিং গভর্নমেন্ট নি গে বিন মকল তাং Petua Neta no accepted কে আং ও যে এজেন্ডা ন তৈনাই কক সামানি আবো যদি Petua Neta ni কক ওই তংখা হগে অ কক ছাই বা অকং নতি সাউ যে খরাংতি সানাই রক যত শিকলা শিকলি রং ন আং সালিউট আং সালিউট রুবং ন তামনি হনবা পুইলা যে অ এজেন্ডা এবাকে অ খাদুমানি ফুনুখা সিনি শিকলা শিকলি রক সিনি এডুকেটেড শিকলা শিকলি রক পুইলা খাদুমানি ফুনুখা bongni khorang no manjona thangisa ang video khaikya it means ang sakang o khorang no ti sawoi brongni tamsanani kebono iyo khagya ebakhe ang kuno chugli ni kok saya ani kokhnke obono je ang sakang obo rice Khaimani ya ang lesler kha obo ang chini khadujak sikla sikli rongni khorang no khnawe eba khebongni post rong no nubise ango khorang no tisamani it means ang oro kuno chugli ni kok saya ani point clear hangke tabuk ang according to you honorable MLA ang mung mention khailia jehetu joton saimano according to you je or topic no tine kok sanai bo jotona Petua Neta hangke ani commento je sik borok intellectual borok botongo aro ang abo mung mention khalian rok comment thake nungnai chini intellectual borok botongo aro kuno kuno sikla siklin bom habo tongkhna sikla sikli to tongon tongo ani comment je sik borok comment khaikha ok kha doman no phuno kha ba ani logi agree ungkha borok joton Petua Neta hangke abo ang saya buni ni kok bai ni a post jeta explain khai dong tabu nang abon bagi sang sai dong ke jotan boru Petua Neta mane chin chrai rok je tabu asak sisa jak abo khe norok khai neta mone khayo so called neta norok khe mone khayo je bongno ke boyo singna nangone nini mote hinke boru kon wan sunga sringe norok jak khe manipulate khaine boru haken manipulate nai abo haida wan suki tongkho no it's a big no tabung ni generation sijajak abon bagino brongno ke bukun sananga nijini loss nijini profit abo boro wansungna ronga bagi tini khorang ti sena rongo abo nang wansungna nangrao ar tamu edisi government hnai bar bar sei tongni poster no angkisa correct khainai nang jesi mane edisi government ya edisi kaisa administration se edisi সরকারিয়া edisi প্রশাসন se abo sikan kare khaigadi ar jodi no obono khorang ti sayoi solution ngo hongke that is very good jung abo haino nayo and bubagara no hambai bubagara na ang hat jurkhe hambai ro jodi no obo haino সংশোধন খাই tongo hongake ba khaina nai tongo hongke belai no hambai chini sikla sikla rongni kokno wan sokha tai brongni kha dumano buchika abon bagi hambai
माने निजेनि मानथाय सप्तानि कक साना थांमा सुजनोसै नोंहाय नेतारक आबनो वानसुगो जे चुगली हंगांके नों ताक फन वानसुगो जे असिनि सिक्ला रक सिनि एजुकेटेड बरक रक ताक फनो निने आकक बा मैनिपुलेटिंग नायहले नरक किरो नरक हाय नेता किरो अबहाय सिक्ला रक सिसावै थांगा हंके नरक हाय नेता न आचुब्रै मानो हनै नरक किरो आंथाय कोन साना मुनसुनिया जेहेतु नों पेटवा नेता हनी कैसा टैग रविने डिस्प्ले खाइखाबा आबनो आं रिएक्ट खाइनास भायो बाकी आंनो इंसल्ट खाइनानि एबा केनो चिकनो आनि कोन इंटेंशन करे आसु जबते आनि संस्कार दं खुलुमका।